Cene mumbarire umuntu atagira akazi abayeho gute? Agakwavu karashobora kubaha amahera mwebwe mukabura iyo mwabibonye. Abarundi twese ntituzokwemera ko dupfa nk'abanyekongo. Hariho abantu bazi ngo mvugana na buramatari, mvugana na musitanteri bakigira ibihangange. Ako kagwi nigasambuke unyene kasubira kukumva. Buramatari na musitanteri mwese muzoca mutaha. Kamuhoya nyari cyubahiro mukuru w'igihugu yashiririza amenyo nyari cyubahiro uri kurica bene gihugu ndagi nyiri cyubahiro Evariste Ndayishimiye canga we nushaka umwite General Neva agatazirano bizwi gakunda cyane akaba umwe mu bayobozi bakomeye igihugu cy'u Burundi cyagize mu mateka ya vuba akaba yaravukiye mu muryango usanzwe w'abarundi akurira mu bihe byari byuzuyemo ingorane n'impinduka za politike n'imibereho y'igihugu muri rusange binavuga ko ubuzima yabayemo bwamuremeye indangagaciro zo gukunda igihugu kubaha umuntu uwo ari we wese no guharanira amahoro n'iterambere ry'igihugu cye uyu muyobozi yanyuze mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi n'igisirikare mu gihugu cy'u Burundi byamufashije kunguka ubunararibonye bwamugejeje ku kuyobora igihugu nka perezida wa Repubulika y'u Burundi Sebarundi nk'uko abarundi bamwita uyu munsi rero reka tujyane hakurya y'imbibi z'u Rwanda mu Burundi tuganire kuri uyu muturage uruta abandi mu gihugu cy'u Burundi akaba umukuru w'igihugu Bwana Evariste Ndayishimiye aka General Neva ni umugabo w'ibigwi byinshi kuva mu gisirikare yabayemo igihe kinini akayobora ibitero byinshi kandi byamucigatije intsinzi zitabarika bikamugeza ku myanya itandukanye yabonye muri guverinoma n'ahandi hose yagiye akora kugeza yicaye muri ntare rushatsi ibiro bya perezida w'igihugu cya Repubulika y'u Burundi Evariste Ndayishimiye ni umugabo ukundwa cyane n'abaturage umugabo wicisha bugufi akisanisha n'abayobora kugera kuri wa muturage wo hasi uzamubona yambaye gakondo akubita ingoma yambariye ubukaraza umubona afite isukari mu murima hinga ibyondo byamwuzuye kuri bote ze umubona yagiye mu giturage asangira n'abaturage urwagwa umubona yikoreye igitebo cy'ibirayi mu muhanda rwagati ibi ndetse n'ibindi byinshi bituma akundwa n'abaturage b'u Burundi cyane uyu kandi ni umugabo w'intyoza mu kuvuga akagira discours zakwishimirwa na buri wese kuzumva bitewe n'akarimi keza agira mu kureshya abaturage ndetse no gutebya kwinshi kuba kuzuye mu mbwirwaruhame ze udukuru tudashira kandi dusekeje avangamo bigatuma bari kumwumva badashobora kumurambirwa ariko se by'ukuri perezida Evariste Ndayishimiye ni muntu ki uretse byamubwiye n'iki kintu umuziho ni umugabo ufite inkuru nyinshi zo kumubaraho kandi nta handi hizewe ho kuzumvira uretse hano uri gusa mbere yo gukomeza banza ukora aho handitse subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyegeranyo bicukumbuye nk'ibi ngibi tukugezaho inshuro zirenga 365 mu mwaka by'amazina yanjye nk'ibisanzwe n'Imaniragaba Alphonse akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva hano ni kwa Oscar dushime iwabo w'ibyegeranyo aho ibisobetse urujijo bisobanuka aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira nguhaye ikaze mu kuvuga kuri Bwana Evariste Ndayishimiye kugira ngo usobanukirwe neza uwo ari we reka mbere ku itariki 18 Kamena mu mwaka w'2020 iki gihe hari hashize iminsi 10 gusa wari perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza yitabye Imana mu rupfu rutunguranye kandi rwashafuje abarundi benshi mu murwa mukuru wa politike ndavuga Gitega muri stade ya Ngoma habereye ibirori by'imboneka rimwe biba rimwe byibura mu myaka 7 ibirori byo kurahira kwa perezida mushya w'u Burundi wari umaze gutsinda amatora ku bwiganze bw'amajwi 68 n'ibice 70%. Bwana Evariste Ndayishimiye aka General Neva akazina bizwi gakunda cyane. Evariste Ndayishimiye yarahira imbere y'abaturage bari uruvuga nzoka aho muri stade katazigera yambukira Repubulika y'u Burundi na rimwe ndetse ko atazatiriganya ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi. Abaturage batikacigaci kuva kuri uwo munota kuri iyo tariki ibintu byose byahise bihindura isura mu gihugu cy'u Burundi. Hagiye kwandikwaho urugendo rwose rwa Evariste Ndayishimiye nka perezida mushya w'igihugu cy'u Burundi.
ubwo neguraga ibitabo n'inyandiko. Bimwe mu bitabo n'inyandiko z'amateka bibitse kure cyane bivuga ko Evariste Ndayishimiye yavutse mu mwaka w'1968, akaba yaravukiye muri komine ya Giheta mu ntara ya Gitega mu gihugu cy'u Burundi nyine. Iyi ntara ya Gitega yavukiyemo ikaba rwagati mu Burundi, abayituye ku kigero kinini bakaba batunzwe no gukora ubuhinzi kuruta indi mirimo yose haba. Gusa nanone iyi ntara ikaba yaramaze kugirwa umurwa mukuru wa politike w'igihugu cy'u Burundi. Nge ndetse n'undi wari wese uzi perezida w'u Burundi tuzi ko bakunda kumwita General Neva. Iri zina Neva ubundi ni agatazirano yahawe rikaba impine y'amazina ye Ndayishimiye Evariste, ari byo bibyara Neva. Uyu mugabo yatangiye kuba ikimenya bose mu mwaka w'1999 ubwo yigaga muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka wa kabiri mu ishami ry'amategeko. Amateka akaba avuga ko muri icyo gihe Evariste Ndayishimiye yarokotse ubwicanyi bubi cyane bwari bushingiye ku moko. Ubu bwicanyi bukaba bwarahitanye bagenzi be b'abahutu bakaba barigaga muri kaminuza bishwe n'abaheza ngundi b'abatutsi. Mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka w'1995 Evariste yabonye ko amazi atakiri yayandi ahita afata icyemezo cyo kubika ibitabo akegura intwaro. Nibwo rero yahise asanga abandi barwanyi bari mu mutwe w'inyeshyamba CNDD. Uyu mutwe ukaba waragiraga ishami ryawo rya gisirikare ryitwaga FDD, Force de Défense de la Démocratie. Ubwo umutwe wari uyobowe n'uwitwaga Ronald Nyangoma washinze mu mwaka w'1994. Evariste Ndayishimiye ari mu mibare ya mbere yabinjiye mu gisirikare cy'ishyaka rya CNDD FDD ubwo bari bakiri inyeshyamba zarwanyaga leta yari iri aho mu Burundi nyuma y'urupfu rwa perezida Melchior Ndadaye wari wishwe mu mwaka w'1993. Evariste Ndayishimiye umusirikare wari umunyamurava w'ibigango ndetse n'amaraso ashyushye y'ubusore ku bushake bwo ku rwego rwa nyuma rubaho. Yayoboye ibitero bitandukanye mu ntambara yari igamije gufata ubutegetsi mu myaka y'2000 ku buryo bamwe mu babanye nawe cyane ku rugamba bakubwira ko yarwaniye mu bice bitandukanye by'Ambanza, Cibitoke na Bujumbura. Bujumbura rero ni imwe mu ntara 18 zigize igihugu cy'u Burundi ndetse hani naho wahoze ari perezida w'igihugu cy'u Burundi Cyprien Ntaryamira yavukiye. Sasa rero katwigarukire kuri General Neva wacu, uyu mugabo wabaye mu ishyamba rya Kibira ndetse kuva kugera mu mashyamba yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Baramuzi kandi neza cyane. Abamuzi rero bakubwira ko ku rugamba yakunzwe cyane n'abo yayoboraga. Ibi byatumye ahabwa inshingano zitandukanye zo kuyobora ibitero bya kasamutwe ndetse no kubafasha mu by'amategeko bagenderaho mu ntambara. Mu bitero byinshi bitandukanye inshuro zose mu murava n'ubuhanga butangaje, uyu mugabo yabaga ari ku murongo w'imbere ku rugamba nta gutinya cyangwa gusubira inyuma, aho yabanzaga abandi bagakurikira mu kuvuga ibigwi bye n'ubushobozi bwe ku rugamba. Mu ijambo rimwe General Neva ni umurwanyi w'ubushobozi buhambaye koko, umugabo mu bihe by'urugamba wakunzwe cyane n'abandi basirikare ba CNDD FDD kubera ukuntu yitangaga ku barwanyi be yabaga ayoboye ndetse akanga cyane kubona bamerewe nabi cyangwa barengana, ngo yitaga ku barwanyi be cyane kurusha ikindi icyo ari cyo cyose ku rugamba. Ibyo byose rero bikaba byaratumaga arushaho kwiharira igikundiro muri bagenzi be ku rugamba. Intambara z'ishyamba, izi ntambara akaba yarazivuyemo mu myaka ya za 2000. Aha akaba yarahise ahabwa inshingano zo kuyobora ibiro byiga ku mategeko ya politike by'ishyaka rya CNDD FDD. Ishyaka yabarizwagamo kuva mu bihe by'urugamba we na Petero Nkurunziza wabaye perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse akanamusimbura ku butegetsi, akaba umusangira ngendo w'igihe kirekire, babanye muri byinshi ndetse uyu waje kuba perezida w'igihugu cy'u Burundi. Icyarimwe ubushuti bwabo bwakomeje kuba uruhererekane kugeza no kugusangira intebe y'umukuru w'igihugu, kuko nyuma y'urupfu rwa Nkurunziza n'ubundi yasimbuwe n'uyu murwanyi we Evariste Ndayishimiye basangiye byose, ni ukuvuga kabisi n'agahiye. Umwaka w'2003 we na bagenzi be harimo Petero Nkurunziza bashyize hasi intwaro maze bitegura kujya muri guverinoma ndetse banavanga ingabo n'igisirikare cya leta y'u Burundi. Evariste Ndayishimiye akaba ngo umwe mu basirikare bakuru senior officers basinye amasezerano yo guhagarika intambara yo kuva mu mwaka w'1996 kugeza mu mwaka w'2003 aho yari kumwe n'uwo yasimbuye ku butegetsi Petero Nkurunziza.
nyuma yaho rero uwo mutwe wa CNDD-FDD umaze gusinya amasezerano y'amahoro yarusha muri Tanzania mu mwaka w'ibihumbi 2000, Evariste Ndayishimiye wari ufite ipeti rya Major General yakoze mu biro bikuru bya gisirikare. Izi zikaba inshingano yakoze neza ndetse akanazishimirwa, binatuma nyuma yaho azamurwa mu ntera akaba yaragizwe minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. Inshingano yakoze kuva mu mwaka w'ibihumbi 2006 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2007 mbere y'uko agirwa umujyanama wa perezida mu bya gisirikare mu biro bya perezida w'igihugu cy'u Burundi. Major General Evariste Ndayishimiye rero n'umwe mu barwanashyaka b'imbere ndetse kandi b'imena ba CNDD-FDD. Ubucuti bwe na Petero Nkurunziza bwari buzwi na buri wese. Evariste Ndayishimiye ni umugabo utarakunze kugaragara kenshi mu ruhame. Iyi ikaba nayo mpamvu ikomeye ituma benshi mu baturage b'igihugu cy'u Burundi bamufata nk'udafite ubusembwa cyangwa inenge iyo yose bamubonaho. Wenda ngabe yarijanditse mu bwicanyi bwabaye muri iki gihugu cy'u Burundi mu bihe bigiye bitandukanye, cyane cyane mu mwaka w'ibihumbi 2015. Kimwe mu bitekerezwaho k'abarwanashyaka ba CNDD-FDD bamurutisha abandi bakaba baramuhisemo nk'umukandida ugomba guhagararira ishyaka ryabo mu matora ya perezida mu myaka yashize. Nuko ari umwe mu bantu bafite ubunararibonye kandi bakuriye mu ishyaka rya CNDD-FDD barize neza. Ni umuntu kandi wakoze imirimo igiye itandukanye ya gisirikare ndetse n'iya leta y'igihugu cy'u Burundi mu bihe bitandukanye. Akaba umugabo uzi neza ibijyanye n'imiyoborere kuko yayoboye Minisiteri y'Umutekano ndetse no mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu bashakaga ko yicaramo. Yari azi kandi asobanukiwe neza imiyoborere yaho bashingiye ku bunararibonye bwiwe kuko yahakoreye kandi igihe kirekire. Si ibyo gusa kandi kuko Evariste Ndayishimiye azwi cyane ku rwego rw'akarere kuko niwe wari uhagarariye guverinoma y'u Burundi mu itsinda ryo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yo guhagarika imirwano yasinywe hagati ya leta y'u Burundi ndetse n'umutwe wa FRN Parimehutu, umutwe wa Gato Rwasa. Uyu nawe akaba umugabo w'akasamutwe kisha ubutegetsi bw'u Burundi mu myaka yatambutse. Aya akaba amasezerano yasinywe mu mwaka w'ibihumbi 2008. Evariste Ndayishimiye mu mboni za rubanda afatwa nk'umuntu wumva kandi akumvikana icyarimwe uciye bugufi, ibintu bituma akundwa cyane n'abaturage b'u Burundi ndetse agakomeza kwigarura imitima yabo. Ikindi kandi wamenya nuko Ndayishimiye ashimirwa ndetse akanakundirwa cyane kuba ari intyoza mu kuvuga. Niba warigeze kumva byibura rimwe cyangwa kabiri imbwirwaruhame ze, wumvise ko ari umugabo uzi kuvuga no gutuma buri wese agira amatsiko n'ubushake no gutega amatwi igihe afashe ijambo kuko agira akarimi keza cyane karyoshye ko kureshya gashobora guhosha amakimbirane n'uburakari bw'uwo ari we wese. Benshi bavuga ko iyo ari kuvuga babikunda cyane kuko ajya anyuzamo kenshi agatebya agashyiramo urwenya rwinshi abantu bagaseka bagatembagara ku buryo bisa nkaho bidashoboka kuba yaba ari kuvuga ukamurambirwa. Iyi ikaba imwe mu ngingo muri nyinshi ituma aguma kurushaho kugwiza igikundiro mu banyagihugu be. Ikindi wamumenyaho nuko ari umuhanga mu gukora ibikorwa bye mu ibanga rikomeye ntawe urabutswe, ntashake kwigaragaza ku buryo ngo kumenya byinshi ku mikorere n'imitekerereze ye biba bigoye cyane. Umwe mu babanye nawe avuga ko General Neva azwi nk'umugabo utavuguruzwa ku ngingo yafashe, naho yatwarwa n'agashavu k'ingoga yigarura hakiri kare akaba yumviriza kandi arugurutse. Uwo niwe General Neva. Evariste Ndayishimiye nta kugugumwa cyaratuvunnye. Iyo yari yo ntero mu mihanda yose mu mujyi wa Gitega n'ahandi hose mu Burundi, aho abarwanashyaka ba CNDD-FDD bakimara kumenya ko Evariste Ndayishimiye yemejwe nk'umukandida wa perezida mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2020. Ndetse yewe uyu mugabo waje gutsinda aya matora akubitiye aharebe Gitega abari bahanganye mu matora barangajwe imbere na Gato Rwasa wo mu ishyaka CNL. Uyu mugabo akaba yararahiriye kuyobora Burundi muri manda y'imyaka 7 gusa ashobora kongezwa nk'uko itegeko nshinga ry'igihugu cy'u Burundi ribiteganya. Reka musubize inyuma gato mu bihe by'amatora mu mwaka w'ibihumbi 2020. Mu kwiyamamaza kwe Evariste Ndayishimiye yijeje abarundi ko iby'ingenzi azakora ku butegetsi bwe harimo gukomeza inzego z'umutekano n'ubwirinzi, gukomeza urwego rw'ubucamanza, kurandura burundu ruswa mu Burundi bita igiturire. Yasezeranyije abarundi kandi ko abantu bigize ibihazi bakoresha imbaraga zabo mu nyungu zabo aho kuba inyungu z'abenegihugu bakabangamira abaturage. Aho kuri iyi ngingo agifata ubutegetsi yahereye ku wahoze ari minisitiri w'intebe Arani Bunyoni. Uyu akaba yaragize ibihe bibi mu gihugu cy'u Burundi ku ngoma ya Evariste Ndayishimiye ndetse akaba yaratawe muri yombi agashyirwa inyuma y'amaferabeto.
hatitaye ku cyubahiro yari afite mu gihugu cy'u Burundi, haba mu gisirikare ndetse no muri guverinoma, aho yaketsweho byinshi birimo no guhirika ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Uyu mugabo kandi mu kwiyamamaza kwe yakunze kugaragaza ko azashyira imbaraga mu kurwanya ibura ry'akazi cyangwa ubushomeri. Mu yandi magambo, yiyemeje kandi guteza imbere ibijyanye no kubungabunga ibidukikije, umuco ndetse n'imikino igiye itandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Mu kwiyamamaza kwe kandi yagarutse kuri gahunda z'ubukungu zishingiye ku buhinzi n'ubworozi, umutungo kamere, ubucuruzi, gutwara abantu n'ibintu ndetse n'inganda z'imbere mu gihugu. Si ibyo gusa kandi kuko yanasezeranyije abarundi ayoboye guteza imbere politike z'ububanyi n'amahanga ndetse kandi n'umubano hagati y'u Burundi n'imiryango mpuzamahanga igiye itandukanye. Evariste Ndayishimiye kandi yanavuze ko azakurikiza inzira ya Musa. Aha ngo yavugaga Perezida Pierre Nkurunziza yari amaze gusimbura ku butegetsi. Abayoboke b'ishyaka ba CNDD-FDD bafata nka Musa uvugwa muri Bibiliya wavanye Abayisiraheli mu buretwa bwo muri Misiri, akabambutsa inyanja itukura akabageza mu gihugu cy'isezerano cya Kanani. Amashyirahamwe yigenga ahuriza ku kuba avuga ko Ndayishimiye nta dosiye y'ubwicanyi n'isesagurwa ry'umutungo wa leta y'igihugu cy'u Burundi avugwaho. Mu yandi magambo akaba ari umwere gusa ngo nta byera ngo de, ndetse twe tukaba tunabizi cyane mu Kinyarwanda ngo ntawe ushinjwa na bose. Nanone Evariste Ndayishimiye bivuga ko umutwe w'urwaruka w'imbonerakure zishamikiye ku ishyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi aturukamo rwakoze amabi menshi cyane. Urugero rukaba rufatirwa kuri raporo zatanzwe n'umuryango mpuzamahanga UN. Uyu mutwe ufatwa n'umuryango mpuzamahanga UN nk'agatsiko nkorabara, kandi Evariste Ndayishimiye ari we wari uyoboye ishyaka. Bati rero yari afite ububasha bwose bwo kubuza urwaruka mu kurubuza gukora amabi, ariko ngo yigize ntibindeba, abantu baranyuruzwa, abandi baricwa bishwe n'izi mbonerakure. Ni mu gihe kandi abamunenga bavuga ko adaha ubwisanzure batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe, aho benshi bavuga ko hari abagiye bafungwa bazira ibitekerezo byabo ku murongo mugari na politike za Evariste Ndayishimiye. Mu buzima busanzwe Evariste Ndayishimiye yashakanye na Angeline Ndayishimiye, nawe bakaba barahuriye mu ishyamba ku rugamba, barakundana ndetse nyuma baza kubana, akaba yaramubyariye abana 8. Ndayishimiye kandi akaba azwi nk'umukristo ukomeye cyane, ndetse uyu akaba adasiba mu rusengero. Icyarimwe intebe yicaraho ikaba izwi na buri wese idahinduka. Ngayo nguko rero ngibyo bya Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi, ukundwa cyane n'abaturage be. Akaba ari nta dusoje ikiganiro cy'uyu munsi. Mwakoze kudukurikira. Ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi, nukura amarembo aruguruye. Amazina yanjye nk'ibisanzwe ni Maniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Aho urundi kwa Oscar Dushime, iwabo w'ibyegeranyo, aho ibisobetse urujijo bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Naho ubutaha Imana ibarinde. Ciao. Sinzi niba ujya ubitekereza, ariko abantu bose muhura babanza kubona ibyo wambaye na mbere yuko babona niba uri inzobe cyangwa se niba uri igikara. Babanza kureba niba uberewe na mbere yo kumenya niba ufite ubwenge buhagije. None niba imyambaro ifite akamaro kangana uko, kubera iki uyigurira aho ubonye hose? Nk'ubu dushobora kugenda mu muhanda nkakwereka abantu baguriye imyenda aho babonye hose, nkanakwereka n'abandi baguriye cyangwa se badodesheje ahantu hazima nko muri Mbagariye Fashion. Badoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, iy'abagore n'iy'abana, muri model zose wakwifuza. Imyenda y'ibirori nka costume z'abagabo n'iz'abagore, amakanzu, amashati, ariko by'umwihariko impuzankano cyangwa uniforme z'ubwoko bwose. Ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amarestaurant, amahoteli n'abandi bose bakenera uniforme. Nk'ibyo bitari bihagije, Mbagariye Fashion inigisha kudoda. Abahize mbere ubu ngubu bari mu kazi. Nta gikwiye kukubuza guhamagara cyangwa se kwandika ubutumwa kuri 07 82 08 03 21, cyangwa ukabasanga aho bakorera ku Kicukiro Ziniya, ubundi ukareba uburyo hari abadozi, hakaba na Mbagariye Fashion.